manmanma tiga minanyi Yohani, ni kaduado rakwawat-watek. Wo yakupiti gamyen ninyo mga uvayam, kuvavaggan inyo, kakaron nyo do piraratanan nyo. No si amyenso asakatawa miraratanam tiya, ta ipasyasinayatan ni Is Kristo, di yamataduto. Ta iyaranam abu raratan na, ni mawakwak si Kristo, umvonasyo raratan ta. Bekenayatan, ta karaguman no tao do karawan. No siunutan tao ciring na ni yamatadutuam, manoyong ta macikaupja. No amyenso tawa mancino kapakateneng nadja, kajinangunutan do ciring naam, mangalalaswo akman siya nga tao. Do kajina mangurayan ja, pivarayin so nanaunani yamataduto. Ni mamiring na, utawa mapivariso ciring nani yamatadutuam, manoyong uriga umraralay niya. So ipingong yud narana amachikaop di yamataduto. Taura naman sino kapachikaop na di yamatadutuam, inaraen na ichichirawat ni Kristo, no kayan na pa do tiramaya. Vatvatek kuranaya mga kakteam, kapachichakarilo tamuan, ta uyaranam, bekena yavayoya nanao. Ta nimamiring nyo pa no, kavayon nyo pa, umano yung di Yesu, akman siya nanao. Uyaku vatvatkan at siring dinyo akmay yavayo urian. Ta nanawam, yanani pachitadyatan ni Kristo. Manoyong pangangarilawan na, sunyo na ikakman siya nga, yamapatwo siya. So, yanarana ikaslin no, masariga yanachirayin no karangangan. No amyenso tawa, mansino kayan naranado karangangan. Akadina vunasan no, pachiwiyan na do, akmanay kaktedo cinayam, jabliswori, amyan do kasari-sarian. Taura na marilo no akmanay kaktedo cinayam, amyan wuri do karangangan. Do kabura na no, maragat do ununod na, pachikranda no tao. Umapiyan do ununod na so uyan na no, akmanay kaktedo cinayam, amyan wuri do kasari-sarian. So ikano yung na akmay umalam do kasari-sarian. Adi makachitaso angayan na. Ko ipiti gami inyo, akmakoy anak. Ta uraratan nyo yanaranani vunas ni yamataduto. Do kanimawakwak na nyatan ni Kristo. Ko ipiti gami inyo, akmakoy inyapuan. Donyo kano yung di Is Kristo, nimichicinda mavyeno kakwa ataw doto. Ko inyo ipiti gami, movatao. Tayan nyo ranani arag si Satan. Yaku ipiti gami inyo, akmakoy anak. Tanyo anoy ngan si yamataduto. Ko ipiti gami inyo, akmakoy inyapuan. Tanyo anoy ngan si Is Kristo, nimichicinda amyan no kakwa. Ko inyo ipiti gami movatao. Ta kamote makdeng so nakenakem, may gangan ni yamataduto. Donyo kapi yan siya do ununod nyo so ciring na ni yamataduto. Ayarana nimgarag si Satan. Dinyo akranwo makakadaya ikikakrano tao do karawan. Tano si ikakranyo uriyam, may paray kamo di yamataduto. Makakadira na maragot do karawan,
akmanso pangangagumanta. Kano tamacita ikikakrata maraeta kano pamantaso na kenakemta am mamiminwuriga munganaido rarateno taudo karawan. Sujina munganaiji yamataduto. O karawan niya kano pangangaguman no tawam di meyo no nayuri. Am umapi variso varini yamataduto am mienra na jawo tumeyo no nga ikavino pad na do tingato. Mga uve, yara na makikayo na pangabusan no karawan. Ni mamiring nyo nawo nakaino umalalas di Kristo ataw. Suyada ikano yung no umalalas di Kristo a yara na may tutwo. Uvarira na uriam ipakate ng tanado kasngen naranano pangabusan no karawan. Sirara na umalalas di Kristo atawam. Siya di mingong yuduriga umraralay ni Kristo. Uriwo darana di machiluvo sidyatan. Umano yung nga umraralay ni Kristo machikaup siradyatan. Siya di machikaup dyatan. Si chay kwaya. Uriwo tayo pakate ng dira umalalas di Kristo. Narana ni toro dinyo o siri ni Kristo. Uriwo nyo ikamimina yara na makate ng do nanaw ni yamataduto. O kupiti gamyen ninyo nyo katen ngan wo nanaw na ni yamataduto. So nyo ipakate ng do malasabe kena apudo nanaw ni yamataduto. O mga lalasa tawam umalalas di Kristo ataw duto. So ikano yung no akmansang umalalas di Kristo ataw. Doka jida nganoy nganji yamataduto. Kano anak na. O di ngano yung do anak ni yamataduto akmansang si yamataduto jida nganoy ngi. Umano yung do anak na ni yamataduto akmansang si yamataduto anoy nganda. O ciri-ciring na ni yamataduto ni mamiring nyo no kavayon nyo pa mga noyongam tunyo piyo no nga pangurayan. No si manoyong kakman nyo sang machikaup kamo na di yamataduto akano anak na. Ta uipan sinadyata na magapta ni Kristo tumiyo no nga ikavino padta. O yadum ketdo tigami kuwa ciringam yako ipariman dinyo. Doka dinyo ngamirnganso malaso ipang nanawa tao. Inyo narananyi toro dinyo ni is Kristo seri. No simyan dinyo seri dinyo na ngakdayawo nanawdano tao. Ta nanawon na inyo no seri. Ipakate ng nyodo makakadaya vare. O inanaw na dinyo no siriam budodang malas. Unutan nyo wo nanaw no siri. Tauri wo ikano yung nyo machikaup di Kristo. Di nyo ngawawan wo kapachikaup nyo di Kristo mga uwayan. Tano si maratang wo araro no yayinam. Burana ikaragat nyo no unonad do tangayin na. Katenengan nyo kabuno kararatan ni Kristo. Utawra na abuso karatan mangorido na naoni yamataduto manoyong anak ni yamataduto.